Kitabu cha Tawala wa kwanza mlango wa 16. Ndo neno la Bwana likimzirira Jehu mwana wa Hanani zulu za Baasha kwamba nakunula kula chini kikuhenda kilongozi wa watu wangu Israeli ela ukitwangira za Jeroboamu na ukiahenda watu wangu Israeli mahende dhambi na kunitukiza kwa dhambi zao. Kwa vivyo nindamuangamiza Baasha ungana nyumbaye na mende henda nyumba yoka leherere ya Jeroboamu mwana wa Nebati. Adamu wa Baasha mandio famizini mandari wa Nikuro na mandio famindani mandari wa unyama kubururuka. Mautu mangine ga utawali wa Baasha mautu arogo gahenda na mafanikioge gaandikwa kaiza chuocha mautu ganyakati ga tawali ya Israeli. Baasha kifa na kizikoko Tiriza mwanawe Ela kihala hatue here mtawali. Zaidi ya visho neno la Bwana likimzirira Baasha na nyumbaye kukiraye nabii Jehu mwana wa Hanani. Neno lirakuza kwa kukala Baasha wahenda utiriri mbele za Bwana zauria huwa nyumba ya Jeroboamu kiza kinonga yo nyumba ya Jeroboamu dhambi za Baasha za mtuki za Bwana. Ela anatawala Israeli kaiza mwaka 260 wa utawali wa Asa mtawali wa Juda. Ela mwana wa Baasha waanza kutawala Israeli watawala kotiriza kwa muda miaka miri. Muhumikio mwenga reifa Zimuri aliyekala komanda wa nusu ya goma garige gaviha akimpangira njema ya kungalaga. Wakati huo Ela were atiriza nyumbani kwa Ariza anarea. Ariza were ni muumirizi wa nyumba ya mtawali kotiriza. Zimuri achangira na akimpiga kingalaga. Uwere ni mwaka 200 wa utawali wa Asa mtawali wa Juda. Gonyaki hala hatue here mtawali aruha anza kutawala na kukelesira kihi cha enzi tu wala gada Musa Baasha kasazire mlume hata mwenga kala ndugu hedu msena. Kwa vivyo Zimuri yake ala gada Musa Baasha kulengana neno la Bwana ririro nenwa zulu za Baasha ukirira kwa nabii Jehu kwa utwaza dhambi alizozihenda Baasha na mwana Ela na kuahenda Israeli mazihende bayema kimtukiza Bwana Mlungu wa Israeli kwajo vizuka jao visijo maana. Mautu mangine ga Ela na gosari go gahenda ganzi kwa kaiza chuo cha mautu ganyakati ga tawala Israeli. Zimuri anatawala Israeli kaiza mwaka 200 hewa kutawala kwa Asa mtawali wa Juda. Zimuri akitawala kwa Tiriza kwa muda siku fungahe rojeshi rari zapiga kambiri upige Gibetoni mudzi wa Filisiti. Israeli maro kalamo kambini maro sikira kala Zimuri wara za mpangira njama ya mtawali na kungalaga amtangaza umuri jemedari wa jeshi akale tawali wa Israeli. Siku hiyo kwa kambini bayo umuri na Israeli wose maro kala haunga naye machambola Gibetoni na machenda uzingira mudzi wa Tiriza. Zimuri arohona kukala wo mzuza halwa wangira kaiza yongo meya nyumba ya mtawali na kiyocho yo nyumba ya mtawali haungana ye mwenye. Kwa vivyo akifa kwa utwaza dhambi alizozihenda na kuhenda utiriri mbele za Bwana na kutwangira za Jeroboamu na kaiza yo dhambi aliyohenda na kuhenda Israeli maihende. Mautu mangine ga tawali wa Zimuri na njama alizozipanga yosi janzi kwa kaiza chuo cha mautu ganyakati ga tawala Israeli. Omuri anatawala Israeli. Nduwatu wa Israeli makigashika makundi mairi. Nusima kimunga mkono Tibuni mwana wa Ginati akale mtawali. Na angine makimunga mkono Omuri. Ela watu maro muunga mkono Omuri makikala na nguvu. Kwa shindo maro muunga mkono Tibuni mwana wa Ginati. Kwa vivyo Tibuni akifa na Omuri akikala mtawali. Kaiza mwaka 200 unangwenga utawali wa Asa mtawali wa Juda. Omuri wanza kutawala Israeli akitawala kwa muda miaka 12 miaka mihanda hukaiza hiyo waitawala kwa Tiriza akigula mrima wa Samaria kula kwa Shemeri kwa talenta 2 za fedha na akijenga mudzi ho mrimani akiwiha Samaria kwa heshima ya Shemeri aliyekala mwenye wa mrima ho chahu. Ela Omuri akaenda utiriri mbele za Bwana na akihenda dhambi zaidi ya Osmari mtangulia. Watu wangira zosi za Jeroboamu mwana Nebati na dhambi yaliyoihenda Israeli maihende. Bayema kimtukiza Bwana Mlungu wa Israeli kwa zo sanamu zao zisizo maana. Mautu mangine ga utawali wa Omuri gwari go gahenda na mafanikioge gosi ganzi kwa kaiza chuo cha mautu ganyakati ga tawala Israeli. Omuri akifa na kizikoko Samaria na mwanae Ahabu akihala hatu here mtawali. Ahabu anatawala Israeli kaiza mwaka 258 wa utawali wa Asa mtawali wa Juda.
Ahabu mwana wa Omuri waanza kutawala Israeli. Na watawala Israeli kuulako Samaria kwa muda miaka 200. Ahabu mwana wa Omuri akaenda utiririsho mbele za Bwana hata kushinda Samaria mtangulia. Ile kwamba shereka vitosha Joja kutuoza dhambi za Jeroboamu mwana Nebati. Ahabu akimuhala Jezebeli mwana wa Etibali mtawala wa Sidoni. Baye kianza kumuhumikira Baali na kumuabudu. Akijenga kije cha kuambozera sadaka Baali. Kahiza roho hekalu la Baali arorijenga kwa Samaria. Kiza Ahabu akitengeza kiguzo cha Ashera na akihenda mautuma njia kumtukiza Bwana Mungu wa Israeli. Hata kushinda tawali osa Israeli Mario mtangulia. Kaza wakati wa Ahabu Yeli wa Beteli wa ujengalusha mji wa Jeriko. Yeli wa ikayo misinji kwa gharama ya Abiramu mwanawe mjere. Na akijenga yo mivire kwa gharama ya mwana wa mwisho wa kilume. Ari ifase gubu kulengana neno la Bwana. Arona na kukira kwa Joshua mwana wa Nuni.